Ezandleni njalo. Right. Indoda ye-umbrella ithengwe nge-10,000 rands. 10,000 rands. 10,000 rands. Siyabonga. Akade chaya izandla abantu bakithi. Ya hayi akaqedi bantu bakithi angithi. Ingoma le ihlabele ipromoter yethu egoli enkulu abantu ngu-PK. PK Nkomo kakatheki USB le-CD. So manje nangu ake limshayele izandla woza Nkomo. Uhlala usebenzise egoli usilandile namhla siyakuthengisa i-CD. Ake limshayele izandla nangu Nkomo. Akimthini. Hayi phela akimekeli bantu bakithi. Mali bona sichaya ama-shows egoli e-best line ngaphi. Sithi thina PK Phakama Nkomo lo nyaka ungalala i-CD lami elithi PK Phakama Nkomo promote omkhulu nangu. Ake limshayele izandla u-PK bantu bakithi. Ayikho into engayenza Nkomo. Ayikho. Umalandile abantu beBlawa usuka ngaphi? Yeah. So ufuna ukukhuluma lapho? Uthi kakwazi ukukhuluma limshayele izandla. Uthi kakwazi. So hayi asazi uzakhuluma ngayo. Maye ngathenga nge-USB siyamala mina ngisondeli kuye. Hayi siyama khona. Hayi sima khona bakithi. Mina sengishaya ingoma ezethenga i-CD. Babathi indoda i-umbrella ngokwenza kwayo. Babathi indoda i-umbrella ngokwenza kwayo. Babathi indoda